uwo mwuka n'umwana Yesu abwira abigishwa be nimwe abagabo b'Iso kandi ngiye kugoherere kawera ariko kugasubwa muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru we Yesu abwira abigishwa nimwe abagabo b'Iso kandi umwuka wera ariko kugasubwa muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru we Mana nyiribihe warabimpinduriye amarira ya namenye kutonsiga ngo ndenganewe namenye kutonsiga ngo ndengane tuzamura ibiganza twese Imana icubahiro Hallelujah Pasipe Mana nyiribihe warabimpinduriye amarira ya namenye kutonsiga we ngo ndenganewe namenye kutonsiga ngo ndengane namenye kutonsiga ngo ndenganewe namenye kutonsiga ngo ndengane Hallelujah! Ta 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 ta. Ta 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 ta. Akoye. Mwijuru na uzoza mva mtu na makina de prekisa kwa. Hallelujah twumve kuko nabo kwinshire mu izina rya Yesu tuzamura ibiganza asende izamuke wa izamure volume titwatuje ikuzimu ko turaja mu ijuru akika ya Mungu kubera kuko nabonye mwayi kumurasa n'abantu bagiye kumanuka Hallelujah patasa ese pasike tota prime somika sakia kotelema priselova preko yo kadusoma ijambo ry'Imana bizakozwe n'intumwa 12 yes turafashwe neza ariko tuzamura ibiganza Hallelujah Bwana sifiwe. Amen. Ijuru kamwijuru n'ibyishimo n'umunezero. Ibintu by'ama stress, insinga zimwe zagize ama stress abantu. Insinga nimufite 10 na zingahe mu mutwe. Zikazi 5 zagize zirimo ama stress bena tasele kosila. Izindi nazo kuzira na mwijuru zose ni stari wenye kunyoroka. Bana mstari wenye mapindo. Bagifita ama business hano ariko no gitangaza reka mwijuru gatanga bintu byo gucuruza kwa Siyoni ntabihare nuko no kuja muri vire mu gitondo ntabiba mwijuru vire yo mwijuru gusa no kuramya Imana no kuyihimbaza
nukuri kw'Imana yo mu ijuru. Bwana sifiwe. Bizakozwe n'intumwa 12 umurongo wa mbere. Wamusoma wirukanke wa apandi ibintu zo kwitonda, kuko kwitonda Yesu nawe ntari ko yitonda kariruka. Kubunyina ari muri Amerika, ari muri Australia, ari muri Canada, ari hano. Kakaritonda. Haleluya. Kariruka. Nawe yo senti one uko nyine warugize uyigumisha amaboko. Okay, over. Kishongereza. Naciza amezi 6 gusa. Hariko bimaze kukimenya. Hamwe nabashije muri Amerika ejo twaturi kumwe na Revera. Mubwira nyine ijambo ry'icyongereza rinsobanurire. Harari nanirwa kandi naje ndi hano muri Afrika. Tari muri Amerika. Soma. Dusome mu izina rya Yesu. Bizakozwe n'intumwa 12 uhereye kuri 1. Nuko muri ico gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Nuko umwami Herode wafatira ngo abo mu itorero bamwe kubagira gute? Kubagirira nabi. Yicisha Yakobo inkota. Yicisha Yakobo inkota. Mwene se wa Yohana. Mwene se wabo wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda. Abonye ko anejeje ngo Abayuda bose. Ariyongeza. Afata na Petero. Rekeraho. Ariyongeza. Ni iryo jambo tuganira. Turaganira ijambo rivuga kwiyongeza. Bwana sifiwe. Shimye Imana ku magambo 3. Jambo rya mbere nshimiye itorero Agape, Abayumbe, inshuti zacu, muvandimwe Ruhumuriza na Kamati yose bakorana. Imana muje bahese umugisha. Jambo rigira kabiri ndashimira Revera twazananye na mutumishi urana umuntu w'umugabo cyane. Bamwita mutumishi. Uriya mugabo bamwita mutumishi. Uramuzi? Ni mutumishi. Bwana sifiwe sana. Yatuzanye tugera hano turasaka dusubira nayo. Nta kibazo. Kuvuga ngo Imana mwijugeze umugisha. Ikaze mwaduhaye. Imana ibagire neza. Cameraman umuvandimwe Agashami Kera TV. Kera TV. Kera TV. Kera TV. Kera TV. Ariko uko senti mvuze TV nayo igomba kuvuga ngo TV. Okay. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Amen. Yeme tuzamura ibiganza tuganira amagambo magufi niturangiza dutanga umwanya. Ariko tuge gutera haleluya aho wicaye. Nawe wumve kuko waje mu gitaramo waje gutaramira Imana. Abashumba pastori eme duciye bugufi. Umuvandimwe bidagara n'inshuti yanje kandi uri umuntu w'umugabo. Naramubwiye ejo dutaje namubwira tugomba kugura imodoka no mu gisagara. Kuko niwo muco. Kuko ni umugabo. Kazi kujana no kwikanisa gasaga gusubira najya kumutakure gasaka ndeka kugarura hano. Ugakata kuri epeje ugakata muri pisi mugakata. Ugakata muri Philadelphia ugakata muri Karumeli. Nayo niyo makuru. Inka nukuri. None ga nayo makuru umuri. Bwana sifiwe sana. Uciye bugufi Imana baheze umugisha. Bwana sifiwe sana. None ga twotera haleluya 2. Tubwire Imana ngo Imana ifungura ibintu byose birahanga muri kino kibanza. Umuntu wese waje gutarama ahure n'imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Titwaje gutarama ngo dutarame gusa utubabagambo turangiza dutahe. Oyaye. Ariko tuge gutera haleluya 2 ikibazo cyawe ufite cyose uko kingana nuko kiresha. Nukuvuga ngo imbere y'Imana byose nibigufi. Itakirekire kihari byose nibigufi. Ariko tuge gutera haleluya mu buryo bwo kwizera Imana yo mu ijuru. Bwana sibiwa sana. Tuzamura ibiganza kandi Imana ishubahira. Tuzamura ibiganza nukuri. Haleluya. Bwana sibiwa sana. Atop. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kuriyongeza iki muri kino gihe. Umbishe romuri. Kuriyongeza iki muri kino gihe. Na amafraza azamutse cyane. Niki wa wiyongeza? Yeme.
kino gitabo kizakozwe n'intumwa. Iki gitabo ni Luka wacanditse. Luka yanditse ibitabo bibiri. Yanditse injiri ya Luka, yandika n'igitabo kizakozwe n'intumwa. Igitabo gifite masura 28, kigabuye mu bice bibiri, kuva ku isura ya mbere kugera ku isura ya 12. N'uburyo intumwa zavuze ubutumwa bwiza bw'Imana Yerusalemu hose, Yudaya hose, Isamariya barakata. Bwana sifiwe. Amen. Barangiza ku isura 13, ukiruka ngana ku isura 28, kavuga amakuru ya Paulo uburyo yamamaje ubutumwa bwiza bw'Imana. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Tasika mbona kota la banda. Mesika kota la banda la visa la press. Bwana sifiwe. Amen. Isura ya mbere kavuga mwanzo wa kanisa. Uburyo kanisa ryatangiye. Muri Yerusalemu hari amaparuwasi akomeye atatu. Hariho iparuwasi ya Herode, hakaba iparuwasi ya Salomo, hakaba iparuwasi ya Zerubabeli. Hari n'amaparuwasi yarakomeye cyane hariya muri Yerusalemu. Isura ya kabiri ikavuga uburyo intumwa zakiriye umwuka wera. Bwana sifiwe sana. Wamurira ibyamama uwo mwuka n'umwana na 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 ya na 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 yasabwira abigishwa be, nimwe abagabo b'ibyo kandi ngiye kukoherere umwuka wera, ariko kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru we. Yasabwira abigishwa, nimwe abagabo b'ibyo kandi ngiye umwuka wera, ariko kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru we. Yeme tuzamura ibiganza. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Isura ya gatatu ni ya kane ikavuga sasa uburyo batangiye gukora ibitangaza. Petero na Yohana bageze ku rusengero rwitwa Rwiza, basanga umuntu nawe wari kugenda wari ufite amakorosa ajanye na kosi pelito sopre kosima inesima. Bwana sifiwe. Nawe wari kuba yarakuguma kugenda n'amakerere. Bwana sifiwe. Yaramugaye ibirenge, yari afite amakerere y'ibirenge, yaramugaye ibintu zarakomeye. Ngo arangize wakaza asaba ifaranga abantu binjiye, babona umuntu wipanze neza akamusaba ifaranga. Ariko ngo uwo munsi Petero na Yohana baravuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguheza. Bwana sifiwe sana. Icyo dufite turakiguheza. Ngo mu izina rya Yesu Kristo haguruka ugende. None ngo barangize ngo hariho ba Yesu batatu. Hariho Yesu Bari, hakaba Yesu Yusto, hakaba na Yesu Kristo. Ariko baravuga ngo mu izina rya Yesu Kristo. Iyo aje kuvuga ngo mu izina rya Bari cyangwa akavuga ngo mu izina rya Yusto, taba yarahagurutse. Ariko baravuga ngo mu izina rya Yesu Kristo haguruka ugende. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Barangize nawe yumva amaguru atangiye gukomera, yumva karaguma kugenda. Bwana sifiwe. Warabakurikira binjira mu rusengero. Bamara kwinjira mu rusengero batangira gutambira Imana. Kuriya se wa muntu wari wiberara kwirembo hahora ngo asabiriza, ariko kubera kuko Imana izigira neza, kubera kuko Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo zibasha kudukoreramo. Kuba ngo haguruka ugende mu izina rya Yesu. Binjira mu rusengero batambira Imana. N'ukuri
asifiwe. Isura ya 5 ikavuga makuru ya Ananiya na Safira uburyo barenganyije Imana. Bwana asifiwe. Ese kano se kokorike. Bwana asifiwe sana. Uburyo barenganyije Imana. Barabango nabagomba gutanga umusanzu. Barangise ngo babeshe aragurisha isambu ngo arangise ngo arabeshe uko atagurishije. Ariko umukozi w'Imana aramubwira ati yewe reka kubesha umwuka w'Imana. Arangise arakomeza arabesha. Komeze kubesha ngo arapfa. Ngo barirukanka baje kumuhamba. Mudamu nawe garasa kandi nawe araza. Baramubaza se isambu yaguse gute? Ati ni yayandi umugabo yavuze. Ni yayandi y'umugabo. Ntayandi yajya y'umugabo yavuze. Ni yayandi. Kujya hari ikinyoma kiza kikishisha undi muntu. None wa mudamu yaza kwivugira kero ko umugabo yari yagiye santarase rapide. Ibindi bibazo birebire byari bihari. Akaza kuvugisha ukuri kugira ngo nanone abashe kubaho. Bwana sifiwe. Nawe ngo arangize mu mwanya mutoya. Nawe ngo arapfa. Mumare gupfa baragenda baramuhamba. Isura ya 6 ikavuga uburyo batoranyije abashemansi 7 kugira ngo babashe gufasha abantu gukora protocole. Harimo ba Filipo ba Stefano nabo barabatora muri abo ngabo. Akaza bakora umurimo w'Imana bawukora neza. Nimba uri umudiyakoni uzoza umenya kuko uranditse nawe muri Bibiliya. Uzoza ureba ibyakozwe n'intumwa 6 uwo murongo. Hariho aba badiyakoni 7 nawe uri muri abo ngabo 7. Bakaza bafasha gufasha intumwa bagakora nuko. Isura ya 7 ikavuga abasasa uburyo bateye Stefano amabuye. Ahi wowe. Haleluya! Bwana sifiwe sana. None ngo Stefano ngo bamutere ngo ibuye ryambere. Kama ngo nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho. Karama hizo nilizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna naoga na shaka haya atakuwa manunguniko na kao moni na sarehi ni heri sana milele. Katika mwamba ni raha kuu. Katika teso lolote. Na kwa imani nikisimama wadui wote. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Wadui wote watakimbia. Atatekisa. Watakimbia wadui wote nukuvuga ngo ukisimama vizuri wadui wote watakimbia. Nuhagarara rushikamye wadui wote watakimbia. Barangize ngo barakimbia. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Warangise ngo ishuru ngo riruguruka. Arangise yabwira aba bantu bose bamanebwe bari kwamutera amabuye. Aravuga ngo mana aba bantu bababarire kuko batagise gute batazi ico bari kubagira gute ico bari kubakora. Bwana sifiwe sana. Tugeze ku isura y'icenda tutsimba 8 y'icenda ikavuga uburyo Sauli yakishijwe agi Damasco yatotesha ubwoko bw'Imana i Yerusalemu. Nukuvuga ngo ibintu birakomera. Warangise bamubwira amakuru kuko abakristo bahungiye i Damasco. Ahitafata bamwandikira urwandiko ahitagenda. Ageze mu nzira igororotse i Damasco. Tuzamuri bwata dwese Imana icubahiro. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Ashitse gutyo. Umuka w'Imana ngo mukubita hasi. Umuriro uraka. Nukuvuga ngo amara iminsi 3 ari mu mafungo atajya atamwe. Aririya gusa atabona. Imana imutera makerere y'amaso. Irasa kandi muteranye na makerere. Amakerere. Subira amakerere. Tangazo la presse. Shole prete. Complerise le samireke. Pre. Some. Makerere. Tarababayika. Bwana yeme tuzamura ibiganza. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Amen. Warangise. Nononga ashagwa kwa Yuda niwe yacumbitse. Aho umugabo nawe umutamse ngo ni Ananiya. Nawe yari ahantu yari kwahudumiye. Urasanga umugabo witwa ni Sauli atotesha ubwoko
bw'Imana ariko uyu munsi wa none yabaye igikoresho canje ugende gusa umurambike ibiganza nurangiza ugaruke arangiza aravuga ati uriya mugabo yamaze abantu ndagenda gute naje aramara none se biragenda gute ariko aritahaguruka kubera kuko ijwi ry'Imana ryamuvugiyemo ngo aragenda ashike ngo amurambika ibiganza ngo arakizwa. Bwana sifiwe sana. Amare gukizwa yamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Ku isura 12 twasomye umwami Herode wafatira ngo abo mwitorero bamwe kubagirira nabi afata Yakobo mwene se wabo wa Yohana azane ikisu imbugita ngo amucisha mu ijosi ngo arapfa wamare ngo gupfa yeme tuzamura ibiganza haleluya Bwana sifiwe sana. Wamare ngo gupfa ngo Herode ngo aranezerwa bose abari baraho bose ngo baranezerwa haraba ngo reka mbashe kwiyongeza na Petero kugira ngo mbashe kunezeza population kandi mbase kandi naje nezeza umutima afata Petero ngo nango aramufata ariko ico gihe hari mu minsi ngo ya Pasaka iminsi mikuru abona namufata aratera akadura bayo ibintu bikomeye haraba ngo reka tumufate tumushire mu nzu y'imbo Pasaka nirangira nukuvuga ngo tuzomufate nawe tumugirire nabi tumwice ngo arangise ngo aramufata bamushira mu nzu y'imbo barangise ngo barakinga barangise barinza Pasaka irarangira. Bwana sifiwe sana. Yeme tuzamura ibiganza. Bwana sifiwe. Ariko ngo abitorero bagira gute bagira umwete wo kumusabira kuma ngo barasenga abitorero basumuriro baratepe sepe presse Paul lekosi lebo kangulo wata simi presse prêche propre ma de fort presse le gorome sasipa. Bwana sifiwe. Basumuriro mu gitaramo kakila ngo wasangira kati prisation de visa la presse mana Yakobo yarapfuye n'abandi barapfuye ariko mana tabara Petero ara mu nzu y'imbo baratangira sangu wa katika banda la kotanda la banda sili marikosi la banda likuluanda sangu wa katika changement ya visation de 4 prise le bon de les 4 non kuri barangisa. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Tasika pasa monde sika. Bwana sifiwe. Prick neza barangise marayika ngo yamayururuka yinjira mu nzu y'imbohe imigozi yari mu boshe yose ngo iradohoka warangise ngo aramubwira ngo ambara imyitero yawe yambara amahusu yiwe ngo ararangise ngo arangise ngo anyura ngo kubarinzi ba mbere n'aba kabiri agera ku rugi rwa rukwingishiye ngo icuma ngo bigikomeye cyane barangise nabwo ngo gwamagwikingura gonyine barangise ngo barasohoka. None wowe muri kino gihe kuri yongeza iki? Herode yiyongeje Petero kubwo kumugirira nabi none nawe kuri yongeza abantu cyangwa tema pasema. Bwana sifiwe. Kuri yongeza iki? Bwana sifiwe. Ikintu cya mbere umukristo agomba kwiyongeza n'amasengesho twiyongeza amasengesho. Ikintu kigira kabiri twiyongeza ijambo ry'Imana kurisoma no kuritanga. Bwana sifiwe sana. Ikintu kigira gatatu twiyongeze kuzoza dutanga imbabazi. Ikintu kigira kane tuzoza twiyongeza kugira ngo imibanire myiza aho dutuye haba muri quartier yaba mu itorero kuko nguko tugira imibanire myiza. Wa mudamu nawe wanomaze gupfusha umugabo umupfakazi yaragiye abwira Elisa aramubwira ngo haje kunyishuza umugabo kandi hari abantu baza bishuza bakishuza akacana abandi nabo bakishuza neza ngo aramwishuza cyane ngo aramwishuza aravuga ngo ngiye kujana abahungu bawe babiri abana bawe babiri hasigaye ifaranga nari mfite bizigenderaho. Warangise ngo aratekereza aravuga ngo Elisa umukozi w'Imana wari uzuye imbaraga z'Imana yabanye n'umugabo wanje bakoranye ikiyumbe bakoranye igipasteri bakoranye barakoranye none garika nje kubwira umukozi w'Imana numve ico nabo yobasha gutanga. Arangiza aramubwira ngo se wa mudamu ni kufite imuhira yeme tusamura ibiganza. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Hema ni kufite imuhira aravuga ngo afite utuvuta dukeya nitwo mfite imuhira uradufite ariko ati ndadufite aho sawa ukivu dufite injira mu baturanyi bose ugenda utira amabido utire ibidisi ugenda utire utujerekani twose udutire utuzane utwinjize mu nzu n'abana bawe hasigaye mwinjire muhudumiye mubwira Imana nayo hari cikora kandi hari cihindura. Barangise ngo kubera ko yarabanye n'abantu neza niyo mpamvu bamutijije ariko yaza kugira imikorogano n'abantu nukuvuga ngo takintu na kimwe baba baramutijije tugira umwete wo kubana n'abantu bose. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Kuvuga ngo tugira umwete wo
kubana n'abantu bose n'amahoro. Nimba wenda ucuruza hariya mukaba mwegeranye na mugenzi wawe mubane neza. Nimba na wenda ari ibindi wenda muhuriyeho mubane amahoro. Nimba ari ahandi wenda mubane amahoro kugira ngo izina ry'Imana rigire gute ribashe guhabwa icubahiro. Nukuvuga ngo muri kino gihe Imana iragutabara muri uyu mugoroba. Nukuri ko Imana ndasumvishije neza. Bwana sifiwe. Tusamura ibiganza dutera haleluya. Tubwire Imana ngo Mana wowe ugwaye ahugwaye neza neza. Imana ihishizemo haleluya niturangise umuriro w'Imana wake utahana amashimwe. Lekosina kotareba. Tusamura ibiganza. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Amen. Twongere ka tusamura ibiganza. Twongere tusamura ibiganza. Manura amahoro yaje. Manura agakiza kaje. Namenye kutonsiga ngondengane. Namenye kutonsiga we ngondengane. Tuzese Imana icubaye. Haleluya! Haleluya! Mana mw'izina rya Yesu abagwanyi bose babona imbaraga z'Imana atasika kotanda sama kota prisa simarita kostasyon de kos mambo ya sikasyon de kota mambo la sopas mitation prite kolokas mambo ya sikasyon de kata muri w'Imana wakabantu babona amahoro mu mbaraga z'Imana yo mu mbaraga z'ikora ibitangaza mu mbaraga z'Imana mw'izina rya Yesu Imana isikiza indwara zananiranye zose izina ryawe rikabasha guhabwa